Maro bao miyo luo botwa wan lutino ne ki program man ilok paro ba ma wan wabiwinyone ma en okwilo chunywa an machalo laticce Matthew Okot Gana lapwony dini me Patong Main Chapel St. Joseph. Kom bedi wachako legawa me mino wek wan ducu chunywa wami bot ruba wek wagwok yewa i kom eklesia achiel maleng katolika ma oa ki bot lukwena. Walegu i nying Won ki Woch ki Tipo maleng. Amen. Ruothwa Yesu Kristo lakwat maber pa jo ducu. Nen ki wang me kica lwak dano mapol ma gitye wi lobo ma gikwia yen wa lokki. Ki sao maki kom jo mapol ma gutieko ngak woko ki eklesia ni. Mi wek tam lok ki tic ma iketo i eklesia ni uwot anyim. Wati kede yo mupore i eklesia ni ma icako wek pe wabed ki apoka apoka kinwa ento wanywak jami ducu i yo achiel. Maria maleng dake palo kwena leg pi wan. Wakwayo kony man i nying Ruothwa Yesu Kristo. Amen. I nying Won ki Woch ki Tipo maleng. Amen. Belo Kristo wan ducu Rubao miyo luo botwa ki achiel achiel i tic. Tic me luo man ma an kom bedi rubao wek atye lapwony dini ni me achiel ocake ki me achiel lan anongo batishimo. Mo me Krismas ma kiwira kede dok wan bene ducu kiwirowa ki mo man wek okonywa me bedo lutelo i eklesia. Mo me Krismas man konyowa weko wabedo calo lu profeta lu cicedo wa Ruoth. Ci wan bene kit kwo ma wakwo kede myero wakwany lanen me bedo calo lu Kristo mabeco. La Kristo maber ada ma maro Rubanga ada nyuto lanyut me ma mere i kom Rubanga pe ot lega keken pe i kin dano keken ento kadi be tye pire kene lego Rubanga wek kokony en wek ka ce gino mo tye ma en imito Rubanga komi bote. Jami ducu ma yin itamo piri keni ni pe twero time i mitini ka ilego Rubanga. Rubanga twero konyi. Rubanga twero mini peko can ka tye ka ngole pe wek korweny tam mio ki kom Rubanga. Wan ka wati ki tuo bwoyo kwowa pe watwero kwanyo tuo man me ceto kede ot ajoka ni wek ajoka ko yengiwa kede ka ja. Ka wek ajoka ko kwany tam moni marac matye i wiwa ni ko ka wek wan wabed mano komwa jo. Ento wan Rubanga omiyo rieko i wi daktariwa wek gin ko konywa ka wek wan bene yath ma gimio wek brasia manoguno ki bot Rubanga me mino yot kom botwa ni gin kuti komwa ka wek wano aloka wabed mano komwa yot. Ka yin itye la Kristo maber ada bedo la Kristo maber myero inyut lanene ki pajuni. Ka iwinyo lok paro ba yin machalo won latin yin machalo min latin yin machalo la Kristo achiel achiel ma itye ki yie kom eklesia achiel maleng katolika moa ki bot lukwena ma man myero ikwany ichwal kede wa i paju. Ciet kede wa i paju ni bene myero ibed ka loka tye ka maleng me pwonyo lutino. Yin ma itye won gang yin ma itye mego pwony lutino ni wek kobed ki niao madit i kom eklesia katolika. Wek adega apoka ma wang mapol bedi kom eklesia ni
pe ko medde wek lutino wa ma gin Rubao luongi Ecclesia ma no batishimo gugwok yegi naka togi. Wan bene ka wabedo calo Lukristo ma pe gilubo miri pa Rubanga, pe gilubo chik pa Ecclesia dok bene pe gilubo chik pa Rubanga. Wang mapol watwero luonge ni Lukristo marajo. La Kristo maraj mono twero bedo nini en aye obedo dano makong uno me achiel umoko tam me pire kene me poke ki Ecclesia. Mano yono Shaitan udonyi chunyi chi weko ka iloko tam miro iye bene miri pa Shaitan machalo tibu marachi yin bene no ipoa do ichero ka yo marach. Shaitan bene ma en tiye chalo tibu marach petwero dina dia kitek me chero ka timo gin marach. Mio weko la peny bene ki penyo wan machalo Lukristo ni Shaitan gin angagi. Weko wagame duan Shaitan gin tibu maracho ma gidek Rubanga matwal ka gibiro wan dano me timo tij maracho. Chidong Shaitan nen mabiri me timo gin marachi. Dok bene weki tam maraj loko karaj wai tiyo tij marajo kekenne. Enu ni mono twero dina dia kitek ye pe twero dini. Wan bene ki penywa Shaitan twero timo raji komwa mio wagamo Shaitan temo timo raji komwa kun gibiro wa wek wiwa oteng woko ki kom Rubanga. Ento pe gitwero dino wa kitek me timo bal ka chunywa pe oye. Wan bene dul pa Lukristo mabejo pe wabet chalo dul pa Lukristo marajo mukenne mano kit kwo me achiel ma meggi en aye obedo chalo dul pa Lukristo ma kong no yam gumako batishimo kong mabe won chien pe kare ni wigi owilo liwe kong tij meggi medien. Chieng paro ba kit machale nieno matin chieng chabit. Wan watie i Dominica me ang'wen wakwero kwe me poe kom luo ma Rubanga luo wakere dok tiche. Kit ma omiyo bene luo barra an Rubanga weka tie la fueny din. La fueny lok me ada ma pe lok gopa ma pe lok chach ma pe lok adega. Ki wan bene mier wabet ki luo man wachwale kwo wa ipajo wa wek luo man me achiel ka yin machalo yin la Kristo ada mabe mi wek lega mabe kubedi pajuni. Yin machalo la Kristo mabe pe bet ki miri me nywako yo me bedo ka achiel ki Lukristo marajo me nywako kit me lega me loko dini niko ma ono yin ko emiro. Era ye Katolika pien me achiel ma ono yin machalo la Kristo yin ibedo la ye uchake kare me batisimo ki miyo duan bori ki penyi. Ukwero Shaitan weko wagamo wan duju. Ng'at achiel gamo pire kene ni akwero. Pien meno yin ti kamino duan meri bor Rubanga ni yin pe ye gin marach. Weke bit machalo la Kristo mabe pe lo kit kwo pa Lukristo marajo maloke yeni. Yin aye me achiel inuoyo i batishimo yam. Akwero Shaitan ki tiche waki deone. Dok aye ikom Rubanga won, Rubanga wot, Rubanga tibu maleng. Dok aye ikom Ecclesia achiel maleng Katolika ma waki bor lukwena. Chi wan duchu fuenye wa pe miero wafuenye ni wamiro gimoni pitutunu chika kare ne o dong menyute chalo Lukristo ada wadoko chalo Lukristo marajo ma pe nyuro yegi atie katinu tich kalok wa katamo tam malupe kimiri ikom Ecclesia ma Yesu Kristo chako. Wan bene duchu Lukristo wania ikom lok man ni Yesu en ma la dit pa Ecclesia en aye ma ochak Ecclesia. Wan duchu watie romine. Dok romu ma orweny en paro ni mieri chere yeny kakama ong'ak ochero yuye weki duog gi chene yo kero ne kakama en igwako romine mapol yeni. Romi wa mapol makom beri watikere
ma wan lo Kristo no wati chalo romi ma Yesu Kristo aye tie la kwat wani mono Yesu Kristo kare ma fut pe ya odok e polo eno yera ngani ko bella diet o yero Petero wek ena ye ko bella diet pa ecclesia Petero ena yo beru chalo papa mukwon kita komberi wane kare wani waneno dong papa Francis aye tie la diet wa Tuero kilo chen peo aki mirine machalo en papa ni ebe papa en to roba chwalo tibu male kwane uweko tele en yo ka uweko eno udoko la tela wa madit chi wan kit me beru ki mai kom ecclesia pe wa bet chalo kit ma Yesu yero lo kwena na rio apawi ario ni chien to la chien ngara chiele kien ki ungako peo logo yo ma Yesu Kristo nyoro omio mono beri kwa ma mere chitano donyi kwane chi oweko chero doro Yesu dul kwa man ma yin machalo la Kristo ma ikwanyo ka pe beru la Kristo ma la ye ma kwa ma be miri paro ba ma pe lobo ecclesia achiel maleng katolika moa ki bon lo kwena ni itwero beru chalo yuda manyian ma kita Yesu yam uyero en wek ko bet machalo la kwena ne en to pe oberu ki miri melo pu Yesu naga inoni en do chero lumone pa Yesu wek lumone ne ni kubino maken nogo ka bene en ye machalo la kwena mabe mano Yesu beno yero ni miero ko kony dok tiji doko olako tammeko uchako telo uya chekere ni wek en ye de chere mi Yesu ching lumone ne wan bene mono ikwowa ka watie ki lo tela watie ki lo Kristo lo watwa ma watie ke gi ecclesia watwero mono keto ni lumone ma gien pegi mar ecclesia wani bene miero ki telle gi yo me chwallo gi wek gien ko bale ecclesia wachielle wek ko dok ma onyopata petwere ecclesia ma Yesu Kristo chako obedo gin maleng dok bene pe obedo gin machol jami machol ma pe twero bedo gin maberi kaki nyobo ki gin maleng kairi gin machol li nok chi gin maleng i pol inoni wang mapol gin machol li twero nyopo malengi dugo ko machol weng pien kairi bet pol nyuro ni no lok ma ngat chani mone obino kwere borre petwero wek ko ngat dul la jo mapol magugwore ka chiel me ma